Radojić, izvolite. Hvala lijepa. Povrijeđen je članak 238. Mene fascinira iznošenje neistina. Hrvatska nikad nije bila jača međunarodno u ovom trenutku. Radilo se o sastanku jugoistočne Europe i susreta sa premijerom Ukrajine. Takav format je treći put. Naravno u tom formatu je i predsjednik Vučić. Na takav format dolazi samo premijer i ove neistine da Hrvatska se osramotila, upravo suprotno. Hrvatska nikad međunarodno nije bila jača, to govore kreditni rejting agencije i svi partneri. Hvala vam lijepa, ali ovo je bila replika, a ne povreda Poslovnika, dobivate opomenu. Idemo sada na drugo Pardon, kolega Dabo isto tako traži povredu Poslovnika, izvolite. 238, uvaženi kolega, krenuli ste sportskim žargonom u svezi zabijanja autogolova. Nedavno smo igrali utakmicu sa reprezentacijom Škotske i upravo je bilo 0-1 zahvaljujući autogolu, ali na kraju Hrvatska je dobila 2-1. Pa mislim da ste vi u zabludi kad govorite o autogolovima, jer završnica je pobjeda Hrvatske i u jednom i u drugom slučaju. Kolega Dabo, i ovo je isto tako bila replika, dobivate opomenu. Sada će stanku obrazložiti poštovana kolegica Benčić, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući, tražim stanku u ime kluba Možemo u trajanju od 10 minuta kako bi podcrtala da će još jednom danas građani koji žive od rada i oni koji žive od mirovine nakon govora premijera osjećati ogorčenje i preispitivanje. Preispitivanje gdje su oni pogriješili i šta su oni skrivili, šta su krivo napravili u životu kada od takozvanog gospodarskog čuda koje će danas premijer ovdje predstavljati oni nemaju ništa. Ali želim vam reći, dragi građani, ne, niste vi krivi i niste vi u krivu. Jer takozvano gospodarsko čudo Andreja Plenkovića počiva i računa na rastuću nejednakost. Prema podacima HNB-a, koeficijent nejednakosti, Gini koeficijent u Hrvatskoj je 0,62. To je ekstremna nejednakost. To su stope nejednakosti kakve imaju južnoameričke države. Da vam to plastično objasnim, 50% ljudi u ovoj zemlji koji imaju najniži dohodak i imovinu ima svega 10,7% bogatstva, a 10% najbogatijih drži 50%. Ako bismo to preslikali na sliku jedne torte koja se dijeli na 10 šnita među 10 učenika u razredu, ta razrednica bi za 5 učenika dala 1,7 šnita, a ostalih 5 će dobiti 8 šnita, pri čemu jedan od tih 5 će dobiti 5 šnita. Tako ste vi podijelili ono što nazivate gospodarskim čudom Hrvatske. 50% radnog stanovništva ima ništa, 10% najbogatijih ima 50% bogatstva. Da li je taj razrednik, razrednica pravedna? Nije. Jeste li vi pravedni u vašem ekonomskom modelu? Niste. I zato građani nemojte danas osjećati ogorčenje i prezir. Osjećajte ljutnju i pitam vas ovim putem da izađete sljedeći puta na izbore i birate pravu stvar. Kolegice Benčić, molim vas, držite se reda, a idući izbori su za 3,5 godine. Tako da. Pa tako ste govorili i prošli puta pa su bili. A samo s ovakvim nastupima možda će i još 7 i nešto ili 8 godina. Kolega Herman, izvolite, povreda Poslovnika. Zahvaljujem lijepo. Članak 238, kolegica Benčić kao da je prespavala izbore koji nisu bili tako davno. Mislim da su građani Republike Hrvatske rekli sve ono što treba reći o Vladi Republike Hrvatske, a isto bi ju tako podsjetio da je danas kreditni rejting Republike Hrvatske na rekordno visokim razinama. Njega krasi predznak A, kojega koliko ja znam nema u južnoameričkim državama koje ona ovdje spominje. Prema tome, mislim da će se vrlo brzo i na idućim izborima vidjeti što je. Hvala kolega Herman, opomena, bila je to replika. Kolega Katičić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Također povreda članka 238, omalovažavanje i iznošenje neistina. Pa kolegice Benčić, mislim da vi govorite o ogorčenju, a mislim da ogorčenje mogu osjećati samo građanke i građani grada Zagreba kad pogledaju svakodnevne probleme koje imamo u našem gradu, od prometa do
odvoza smeća koji veličate i kad god treba nešto pomoći i riješiti onda se pozivate na Vladu. A ovoj tortu rađe podijelite što imate viške sa građanima grada Zagreba. Isto tako opomena, bila je to replika. Kolega Reiner, izvolite. Poštovani predsjedniče, članak 238. Pa mene fascinira da kolegica Benčić uopće govori o nekim ekonomskim pokazateljima umjesto da kaže jasno građanima grada Zagreba da oni, Možemo, je uskratilo svim građanima Zagreba, uključujući one najsiromašnije, da imaju puno veće plaće zato jer su im nabili poreze koje nisu trebali nabiti. Zagreb nikad nije imao više novaca nego sada, bio prljaviji nego sada, veće prometne gužve imao nego sada, a građani to itekako osjećaju na svojoj koži. Hvala vam lijepa. Kolega Reiner, isto tako replika, dobivate opomenu. Kolegice Benčić, izvolite. Vidite, članak 238, upravo vaše reakcije na činjenicu da imamo najveće stope nejednakosti u Hrvatskoj pokazuju da vaš ekonomski model i model Andreja Plenkovića upravo počiva na ideji rastućih nejednakosti da bi vi imali brojke o BDP-u i kreditnom rejtingu koje ćete danas ovdje iznositi. Dakle, da bi to postojalo, 50% ljudi ove zemlje mora živjeti, dakle doslovno Benčić. U siromaštvu. Da bi vi Benčić, to imali. Ovo je bila replika, isto tako dobivate opomenu. Sad bi vas molio, kolegice i kolege, ovo se sad pretvara u raspravu. Mi danas imamo izvješće predsjednika Vlade. Pretvorilo se sada u bitku kroz povrede Poslovnika i to može trajati sad iduća 2 sata. Mislim da nema smisla. Kolega Zekanović, izvolite. Poštovani predsjedniče, članak 238. Kolegica govori u prispodobama, spominje nekakve šnite, fete kruha. Kad već spominje šnite, meni pada, dolazi mi u sjećanje ona prispodoba tada prve dame, znači supruge tadašnjeg premijera Milanovića, danas supruge šefa oporbe, kad je govorila ako vam je kruh skup, režite tanje šnite. Kolega Zekanović, dobivate opomenu, to je 3. opomena, vi više ne možete sudjelovati u raspravi. Kolega Pavić, izvolite. Hvala lijepa, povrijeđen članak 238. Kolegica Benčić iznosi neistine. Fascinantno je da misli da će biti privremenih izbora, a htjeli su, podržavajući Karijasa, predsjednika Milanovića koji je protuustavno htio doći na vlast, takvim metodama nisu uspjeli. A kada govorimo o našim građanima, skoro 300.000 manje građana koji su ugroženi od siromaštva pod vladom Andreja Plenkovića, nikad veća zaposlenost, nikad niža nezaposlenost i zato su građani dali treći mandat. Bila replika, dobivate opomenu. Kolega Račan, izvolite. Kolegice i kolege, kolega Herman je iznio neistinu pokušavajući potvrditi svoj stav. Izrekao je da Južna